Kenapa ada?
Ibu ketua Ibu putih. Si Kita coba dengar. Ni tubuh ni DPPI. Ira tumima satu sibay. Baramenomiru kito haus kami bulaya mak. Aduh. Untuk ulit ko na manomiha ate. Baik na ayo. Dome sa lobo. Dahil padada niya maku. Sobrang maku sa Pagmulago di Sara. Aduh. Banyak pasti pamilya ko. Maway ano. Ada 5, ada. Betul nih, Pak, Mak. Ya mi. Ma fatwa lima maway ami baru salawaga. Mana ke mawa ya ga suatu terus. Pa pastor parokile ta owai Dato Meda. Bapak Madikale Taubaida, Bapak Usku, Topo umat, Bapak Rocky Santo Franciscus Le, Taubaida Tomeda, Ketua DPP Le Taubaida Tomeda, Lale Toritra Ketua Lingkungan Le, Taubaida Tomeda, Ketua KBG, Pak Fefu pengurus KBG Letau Baida Tomeda, Fefu umat paroki Santo Franciscus Asisi, Sifau Fefu umat bastasi stasi Tau Baida Bapak Uskup. Hey!